Iyo mulungi ogumire aha TV West ninkwashira aha program obwinjo n'oburiisa omuhereza eriizooba ndi Privence Akampura eriizooba twatayaya omuri Nyakisharara kandi twatayayira Kamugasha Mixed Farms Limited. Kamugasha Mixed Farm aha farm hariho enkoko za cages, hariho ente, ayineho ebintu bingi konka omuri egi program ntwija kuba nituganira aha kureberera enkoko ezomu cages. Cages ezo enkoko zishemereire kuba niziza mu sita, zishemereire kuba niziza mu zirikwingana ki, buri cage hashemereire kuba nihaba harimu enkoko zirikwingana ki. So naija kuba natushoborera enkoko za cage nozireberera ota kugira ngu tizarwara zakuhereza eki orikwenda kandi wazihamu iwe ky'omuriisa eki orikwenda ngu kiruge mu nkoko ezo. Mwami bya Ruhanga naija kuba natushoborera byona ebirikusinga aha kureberera enkoko z'omu cages. Kuba oryokwe orikwenda kugira ngu otandike kureberera enkoko z'omu cages, otandike kuriisa enkoko z'omu cages, egi program leka etakakufeera. Nituza kuba nituganira bingi nozihereza byokurya ki, amaizi ago okuzihereza gashemereire kuba gari gahi, system y'amaizi ago eshemereire kuba neekorwa eta, ebi byona nitwija kuba nitubiganira omu program egi. Program egi nekushikibwaho aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union, abantu bo bonka abakugire ngu biine omwana omurungi ogwine akahoho karungi ogunuzire gye kandi nibagwiha omu bahingi baitu ababuriijo abatakutekamu abatarikugufuhirira, abatarikutekamu biriisa bitarikuyamba mwani. Mbwenu kuba nonda omwani ogw'akahoho karungi hikirira aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union bija kuhereza eki orikwenda. Factory yabo neshangwa omuri Kabohe. Mwe kuba nobenda bashikirire buri kimwe kyona eki orikwetaaga nibija kukikuhereza. Leka tugumizemu na program twine John Patrick Byaruhanga ari kutuganirira aha nkoko zo kuriisa omu cages. Omwami Byaruhanga nakwakira program y'obuhingi n'oburiisa eyanjurire abariyo nibakureba program. Amazinda ni John Patrick Byaruhanga, awitu ni Rwenturagara. Turiyo mu ward ekyaro ni Rwenturagara, turiyo mu ward ya Nyarubanga mu Kakiika division omu site ya Mbarara. Ntuhinga, nturiisa, era ntukorera aha mwanya ogu nabagambira. Aha famu ni bintu ki bitwine? Takagira ebintu ebitwine aha famu, itwe ntuhinga, nturiisa nkeeka. Famu ntugyeta Kamugasha Mixed Farm Limited. Omu famu omu twinemu abaana na nyinabo hamwe nanye. Abaana bo barimu nka directors nabo hamwe nitwe konka bo bari aho biine honorary shares. Ntukora nabo. Twena turi ba members nkuturi mukaaga, twine omwishiki omwe n'aboojo bashatu hamwe nanye n'omukazi wangye. Ntukora kumwe nka family. Mwenu farm tiya Byaruhanga John Patrick neya Kamugasha Mixed Farm Limited. Izina rya Kamugasha tuyizukiraho omugurusi witu wabera mukama w'omwanya ogu. Nawe wari omuriisa akaba akakoraho government nawe yahumura kusheranga yamutwarire. Itwe nka family yanjye tutandikye kuriisa obwire buringwa, twamara emyaka nka 32 tutandikye kuriisa. Aha nturiisizaho ente z'amate, nturiisizaho enkoko, nturiisizaho embuzi, nturiisizaho enkoko zo nturiisizaho ez'enyama hamwe n'ez'amahuri. Aha mwanya ogu twineho na n'obume, hati obume obundi okugamba hamwe n'enkoko z'enyama, ebintu biriisa abokubihereza hoteri. Twineho akahoteri aha tukeeta Camp Farm Country Resort. Haza amahuri nawo ntugahereza nturiyaho ekicweka kyago giza omu kahoteri kaitu. Amate ntwihaho nago nigiza makeho nigiza omu kahoteri kaitu.
niko ka value addition ko tubasa gukora value addition yawe no gikorwa niyo tubase gukora rero kushohora famu yawe ejo ni nke munonga twine itaka rahangoho konka abo ankore nturi etarike twinonka ekazi 15 ezitukudisizaho ezitungireho na nebe twine twine ka demonstration etukusomeseza abahingi n'abarisa okukira munonga ntuba demonstratingira nko kubasa kurisiza ha mwanya muke wotini takeririreyo konkano basota kurisa ha mwanya muke so umuringo gutukurisa mwe nkoko umuringo gutukurisa mwe ente na nencho mtuzazo omuntu nabasa kukoperaho nari kushomeraho nkoko kubasa kurisiza mu mwanya muke kandi ikindi kitukora famu aha ntusomeseza aho ba intani ako abana ba university ko bashomeye bya agriculture nabi animal husbandry rero tusomeseza aho na ko bizuru mu resesi abana ko ga universities ubu n'abahingi n'abarisa bamwe nibiza hafa mu yitu kutayayira iyo mukuza ko mwareba bakuza ko baboreka tuhana amagezi abo itizi tuwe uri nagamba kandi cyo chukozire kubikanyo iki chukozire iki kutoa kwenda kuganira hankoko eziza keji sofa oyina henkoko zoro kwingana cha hafa enkoko tuinonke enkoko atezurho hati wa hati ni enkoko kashanzo na 5 deru kandi arho zinde 25 ezitaka kuzire eziriyo mburuda umburuda rumwe 25 omakoko tukuterana zibo enkoko mutwaro gumwe hateze twina famu enkoko zo mburuda no zirebero tabinje nizikira kubateganisa irebero mwene enkoko of course no zimane zicuru niziza ziri kiro cyumwe deru no making sure ngo umwanyo ogwe gurumu butagasi no making sure ngo arumulaite kumara arumu cherezi chukumara aho no botiremo matara mingi aha tuye masarazi kongantu kwesa sola haza samo matara mingi zitunga light omwanyo gutyo ko very very clean utaguyonja munonga kugira ngo ubukoko bubuto bw'ikiro cyumwe tubwabasa kutunga uburofu bwa butahira tabwarwara kugira ngo bubase kuguma butaruye hazo ubukoko bwo noteho kubaha ebyukuriya byabo ebo kutandikana nkabyo kuriya cyo bishimye kwa nibitandisha kwa nko kwezi hati tubanza tuzihereza n'ubukoro bukuriya buke butari ubuhanga umunonga ntugeta starter ezi kutandikiraho kick starter haza nubaburu buke buriye bwino buzuma buke hati ubukoko buzaho burya kandi ikindi bwabukira buto munonga bwine routine ya vaccination tubanza tubuheza Newcastle jange mirundi 3 kakuka bwira rwazi tubuhereza gomboro handi hache tutina dera ro typhoid nekira kuba ginjo mu nkoko nazo nzurwara typhoid nziro typhoid nazo gwisakago so aba typhoid ne twabinje binyonye biko biri ahero na hande bitakutunga bibi ahero mpungu nebindi nenyawawa ne nibirete typhoid hati umuntu norubata mu watanko mu kizoto utakoisenka ka disinfectant na routine yo kunabire bigere nzicya kurwara typhoid na namizima bobundi so nazo tutera fowl typhoid najo na vaccine yaho aro kandi ndi nakana kutwongera kutaburana na ka Newcastle no baketa IP when
mbona bakishobora kurungi nacyo nibakitamu ko ori omutungi w'enkoko nacyo nikyo nikitengesa ngu nyensya nako kabagambira ako nibakatabura omu vaccine egi ya Newcastle. Hati enkoko zitandika kukura ziguma omu buruda kusya amezi hihi 2 towards 2 months. Nari orenzeho kakye amezi 2 oziha omu buruda ozitwara either omu deep litter waba noriisa eza deep litter nari ozireeta ozita omu battery cages. Itwe ekika ekiitu kya cages nitukyeta battery cages. Haza tutwire nituriisa turisize emyaka mingi munonga enkoko ezi. Tukabanza kuzirisiza mbarra turi omu site tutakizire aha kyaro ahaitu ahi mwatushanga erizooba. Tukira kuriisa za broilers omu biro ebi bakooka tuziguzaho olw'ebikoona n'omu town aho. Omuntu owihamu ekyayi kyakubiisaho tukatwihamu ekikutubiisaho izooba eri. Mbwenu hati kokuheza kuziha y'enkoko wazita omu battery cages ozigaburiramu. Battery cages of course mwayireeba hati enkoko etandika kurya yaruga ahari starter eza grower n'ebindi enkoko kweyongyera. Omu cages buri cage notiremu enkoko zikwingana ki? Hati cages buri ka cage kakye ka battery cage ntutamu enkoko ezi 3. Haza mwenu waza kukwata karaini kuona kwihawe kakutandikira kuhika muheru hariho obuntu 30. Hati obuntu 30 enkoko 3 roho emwe neeberimu enkoko 9 nangwa obundi twinaho bwa cages battery cages 31 hariho mwena heri enkoko 9. Rero rwanyuma nizitungamirana cage ekubanza eya kabiri eya kashatu n'eya kana. Hati line egi yoona okwata 9 otezamu ina. Haza n'inyuma side area naho ziriyo nkezo nazo nina. Hati mwenu oyeshanga oyine enkoko 9 oterizemu 8 omu kantu kamwe kagenzere kati kari straight. Hati ezo kuba kwenu zisuka hansi wazita nko omu deep litter zikaye niziba ziri omu mwanya muhango munonga. So nakyo ekyo nikyegyesa abantu kugira ngu nibasa kukozesa akanya kakye otemu ekintu kingi. Rero ezindi mwireeba of course enkoko zaaba ziri omu cages omwe noogitamu mbwenu eba nk'omusibe bambi. Wagiteeramu aha meezi 2 n'ekicweka eraguma omwe kusyeho oruba noogihiramu nooza kugibaaga bambi. Ogihamu at 23 months at 22 months kurugira nk'okuba neeteera. Haza mbwenu kimwe aha bindi ebitukora habw'enkoko ezi ziitu aha ezimwareeba oba ni broiler oba n'ez'amahuri nitumakinga sure ngu ebyokurya byaitu twabyetabura. Nitubitaburira aha byona ebyokurya byaitu eby'enkoko. Ekigendero ky'okugira ngu byetaburire niki? Ekigendero okukira munonga tokugira ngu tukwesiga abantu nitubeesiga kwonka kokwetaburira otamu eki orikwenda kandi otamu ekihikire ekipimo kihikire. Haza kireetere enkoko zaawe kuteera amahuri g'okwingana n'ekipimo kyotiiremu. Kogenda wagira eki waatamu kitahikire enkoko zaawe zikuha amahuri makye gatahikire. Aho mbwenu katugire ngu enkoko igana zishemeriire kuba nizakuha kubi munonga
zazitandikiye kuteera zishime kuba nizikuhereza 95%, 90% zakyenderaho kakye zikwira ngu 89. Enkoko igana zishime kuba nizikuha trays zaawe zingahi, trays zaawe 3 at least amahuri 9 trays 3 zaziri enkoko igana waba ozetaburire ebyokurya wakurugaho wagenda wabugura kurya ubundi tindi kumanya konka mbwenu ninteekateeka ngu obundi ebikuba bitabataburire biine ebindi akokuba nikaburaburamu so tukateekateeka katukwetaburira formula tugiine tusheme kumikisinga byona bisheme kuba nibizamu kyatuyamba munonga kandi naho kikyendeezaho kakye aha kositi aho oriya kuba nabutabura kuriya Mbarara nari Kampala nari ogwine mukama wa factory naba nayenda kugoba kakumikisinga reso yeyona egyo naba nagenda motugoba mwe kandi tumushaza twetaburra hati amagoba goriya gyawe natunga magetungira imyenda ndeba ogwo mugasho gwa kgs aha buyonjo aha kugira eki wiho mu nkoko naha aha burwire niziyamba ki mbwenu kgs etwaje kuzitandikira tukaba tugira enkoko ziri hansi enkoko 15 ziri omubizu byona kuba noberera kashanzu ziri hansi konka habaho enkoko kurwara zarwara hizona zobugwa konka hatwe enkoko 3 kazo ziri omukantu kazo 3 emu 2 3 zarwara oburyo no basa kuguma omukantu wako konka amatotoro garagara hansi zereka kurwaza ezindi so egi nemwe aha burungi bwa kgs kandi ekindi kitureetera kworoberwa kuyonja twantu tuyonja nikitworobera nukuba wareba ebizo byokubanza byo biterire konka ebizo bya kabiri biina kiina so omuntu natahamu omukiina ako ayeyerra atakahuuba abihamu tubitwara etukubidecomposingira amashago nanka amatotoro gona katubwihamu tugata omu mwanya gumwe tugarekaho gadecomposinga rero nyensya aho kuba nibagenda bagatwara gato nkamaniwa bagatwara bugakozesa nitwaga ntugekozeseza aha ito ntukira gato mu bunyasi nozo mpadoka waha kwa habi uganaganagamu ureba haji mukaharebe kajya haba mu kinyasi kirungi rero kandi ahandi tugatwara mu binyasi kandi twebwe tukutema tukaretera ente kuri so ngatuyamba munonga amatotoro ako n'abandi gabasa kuba yamba gatyo kandi gagaraka gatuyamba aha biogas biogas aha nibwo tutaburamu n'agandi make agente gatuyamba munonga akuteka okukira munonga tukitekesha tukugihemba tukitekesha so ngatuyamba munonga amatotoro ako kandi ekindi ekirungi kiri aha battery kgs hati enkoko kutera ihuri biza rwona zo mu mwanya gumwe mu line emu wana ogihamu tukikuteganisa kandi ekindi naho waba nogihamu tukikuteganisa nkerinde rwashanga riri omunanka mu ya hansi kuza kwinama ubundi ukaribata so ekyo tukiro rero kandi naho haba battery kgs hazo kituyamba enkoko butasisha amizi gayo agera kunywa akuba amizi tugapumpinga tugiha tuine boa hora tugapumpinga tugiha boa hora tugiza tugatuma tanka mpango tuine tanks ibiri mpango underground tanks ngazo open hatu tugiha underground tank ejo tugatwara high level tank hatu gachirwa high level tank by gravity
gagenda omu bisu Yes. buri kiju kiine itanka yacu aha mutwe gwakyo omutanka omu niho tukutaburira embazi y'enkoko twenda kuzihereza n'ebindi ebi twenda kuzihereza ahabw'okuba kuzibisagye nka multivitamins n'ebindi nitubitabiriraho omu tanka egi y'okuheruka hati biflowinga nkahi omu maizi rero buri kakoko bwine amagezi bwine ihano buri kakoko nkaba kiine akantu kako aha mutwe eyo twizi tukureetwa kashomaho twizi kamera kashomaho twizi kamera mbwenu Ruhanga nakora ebintu bi Okay. so n'abazungu bakubikora nabo bakatutambira so kitworobera kuhereza amaizi ago okusiba obwire okusiba nokiriza Nochereza no ebidomora nosuka omuri eki nosuka omuri kiriya system ekyekorera kyonka kandi naho kituyamba nkuko nanakugambire kituyamba munonga twantu cleaning abo gona nagugaza hamwe tigariyevere hoya mweno no harasa kuhumura kubi wotaka cleaningire kunka mwe tikuhumura kubi munonga tikureta shera nyingi mwe naho nejo nayo advantage rero bwanyuma advantage kandi ndizo naho ninteekateeka aha bwanya nko kukireeba enkoko tekora munonga kusiba netaragaza ekizo nehika kuriya eryaho mwe nkiyakubire erinkente ekabe erinkente ya zero grazing haza nteekateeka ntukongera kuteera amahuri obundi nyonko nkale person nteekateeka nzongera kuteera amahuri ahabw'okuba tekutegana munonga tezikutegana kugira ngo nizitambura nteekateeka obutategana kwayo ubundi nakundi kwasa kugeretera kuteera kurungi amahuri nikundi kuteekateeka nkale person ebyo kunka abahingi abashomere eby'oburisane n'obuhingi ubundi bakakitushobora okushikiraho nganyo nindango nakyo nkiyamba namwe in most cases enkoko ziitu zitandikira 95% zishuma katukureba ubundi waza kuhisya nka 65% oreba wena enkoko ezo zihemu abana zibasita kushashuragi hati mweno kizihamu witunda hati kwana abantu wagoborama amagobo gawe gariya gwatiremu na nebizu na leba na biha aba kugenda waguzente enkoko zawe ziringa aha mutwaro no ishango kisigize muka kenda na 5 akwe zindi bazifire zindi zirimo kutera akwa aba kegezezi hati wareba umukeje line ya kejeje burkanyo kagwa noshanga ho mahura abiri narumu noreba ngo arumwe nkoko itakugira ki itakutera haza uzikwata zonshatu uzikebera nota mu ingaru ibirebo mu kibunu cyayo ugiroti ore kakwatine kamimirize umanyite ngwide kutera ugiye amujye bemboga so nacyo cyo nikigira ki nikiyamba kandi kiyambere munonga kano ngumuhami gasho kandi nayo itambire akegeze so kusanga inkoko ezo uzihire muziri nyingi ezirigiremo hato ishango ine % ekurebeka ukazazira hariya hansi zona zaba ziri hariya munanka mu deep liter hato uragimanyira he koko 2025 nkoko 2025 noza kumanyira he ngo gitekutera aho niye twayitegerezana so na inkona ni mgamu advantages icyo nikimwa zindi kandi abutirukanga munonga I think that's why they keep their weight njuzuguma ziri impangoho zine imbere kuremera zine nyama na twantuguza hari ya muherugura ni kugambira ushanga woguza umwena kanana uriya kizana umbwinji uriya yizana guri 2-3 takwe mutware 2 rero ubona umukoko ziriya zona ziri umutwaro yeshanu zisente zo nyanko cyo cyohamo no inashehiremo offsetting biriye bindi aha famu oyine nkoko za chikachi hati okukira munonga enkoko zitu zitulisize kandi tuzirisize kumara ubwire buringo munonga turi sa Roman classic brown
bwenshi wachuzingira ejo type tingicuzingira habw'enshonga nakuba tukimanyire tuzirize enkoko ezo zo nizo turize kumara emyaka mingi munonga haza turebe zitakutuganzya zikuteragye nizirwara nk'ezindi konka zitakuteganise nikyo tuzirize kumara obwire haza kandi ekibi muno kaaba hariho ekikuzikira bamenya oti nkukimanya aho tukakwamira omuri egyo ebasinze twatandikire niyo turanturisa kandi za broiler twinemu hariho rasi 300 hariho n'ezindi manyaneha nizo tuturanturisa yebare yogumene nanye aha program y'obuhingi n'oburiisa twaba turi aha farm ya Kamugasha Mixed Farm Limited kandi twaba nitwega aha kurisa enkoko z'omukiju program egite yahwayo nitwija kweyongerayo esande erikwija nabwo nituza kuba turi aha farm ya Kamugasha ari kutushoborera aha bizibu ebyabugine omu kurisa enkoko eza cages hamwe na okurisa ente z'amate mbwenu kuba washanga egi program eriyo nehwa rwakabiri rukwija twinaho pate ndijo eyarije kuba natushoborera aha bizibu ebyabugine omu nkoko ezo hamwe na kureberera ente z'amate na nebyo kuri byo kuzirisa na nokuba kubasa kulinda engoha aha famu yawe omuhereza erizoba ndi Privence Akampura kandi aha kamera nabanyeneho asafu turi ahebwa turebane orwakabiri rukwija shahina zekiro tinkarugaha ntakugambire aha bari kuteka musente abana ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union aba nibine factory yabo omurika bwohe kandi bakorra omwana murungi ogwina kaho karungi nibagwiho mbahinji bitu ababurijo abatakufuhirra so omwana gwabo tugurumu embazi eje kwasa kutukubana otina kugira ngo nanywa Ankole naisha kundetera obuzibu mwene korono ndaka kofi karungi aka Ankole Coffee Factory lara kurungi